UMDC kemen sengat khanduli uba dawan lingdo uba job house nam arjar khat khandai na ka party UDP hinne kasngi ka khalai tarik ukala lingkot arjar pulai habakran hakaran san yalap election pat ba jonga UDP Jowai Circle Hasan Raj Complex Jowai ulapla ya ka daw batang hapo anru benai bola ya linti kum UMDC hapo Jaintia Hills Autonomous District Council ula let penyaso no syaka party BJP bat hadien bam orlong ka jingtmu ka jing ang nut ula phai din biang syaka UDP bat menta ulolong ukur tang UDP banya aireng haka election MLA arja arpulai nakafnar tiang constituency kadaw baumi na UDP tang hapo anru benai bo yatlanti kumu MDC hapo GHADC ulaong baka day ka jing bam ban se ban thom ya kasang namar bo la lap hapo district council don sa tangkish ieng suda haka ba wat tang ya katulap kinong trairu amla ban siu habay day baka jing yatlanti jong una ka banta ka election MLA arjar arpulai na nartiang constituency ulaong bon ki bakran ban namar bo wan na kalong yeng ka badok henry ushim ya kita baro kom ki jing kerku bat ki ba penlong rang ba shu yu ban ya kon persa ya ki jing e na chim ni garai wi kun ya ga election MDC hosdem arda kakle yang to doang nak ka long yung long siap bodok ki cha klam bei ki bentau per henry kamru lai go kerpang jo chim ni garai ko cibai lai kenorin goskem ni dei da woro king plambei yang ikam king kerku lani tenang ramba cu benga wa dei skem lani komon pun perca ye dei king cha plambei king cha nyapo ni dei da kari king plam yang ki penhiga gi ya yo king start king champang usia toi king kodor yang pai ba king kodor yang mandu long do Abang tel lalu di jong ai election MDC. Keting sa kena kita per. Hamtam keting kami nga. Ucap penyenye. Lane ucap pembek pisaran. Hendra keting ye yang akan noring. Keting layang nga lupi go baik. Pengkerniat ke waro. Penyo ne ke noring yang pai ba. Pensaki ke keting start keting sian yang pai ba. Penmangi nga kamu MDC na kemenat khandai conference. Siapa ini sorong? Keting kemen nyoro ke state yang. Pakai kemen ikino kerchan dia na par hijui por sia sorong wong ki por kwa pun guna ko ya ndai mar jo problem bisi kino kerchan ki tao per ki perlok tum ni thabo ya wale ku delang ki chari kmen lam sia kuburom ndai sia si walong haren rup na ki lalu dia na kam bisi apa yang kini ko office am burom yang i kam haren ni Kang bro, ipai ba legit ki buram, da penyeng ki de noring. Selfie on. Wa mandapoi, poi stafil yang ni. Sa sedo jeng. Kita ni pesok usah jeng MD. Lalu ti kang MD sin rona, nadok na nadok na September. Utang tulap kinong krea myiring su. Ipai ba agen rubna ada sedang duan MKNC. Uprusnya, hamtamnya, enggak mau istrungkai di payah. Orang gimana dia boleh bahaya ini? Percang tolat tolati dalam anggoyi jerapi. Henry Siafi on, wahab kamu kami polres yang menjadi kepada di payah. Hab yang kepada di payah, bukan benyap yang di payah kesalan bumi. Kau kante hipolai kante yang awam yuk keparti itu. Henry daun bangsa. Hak kami kesan. Bagi perlu MDC yang asal kobnai kende. Dajing yakun lang parti BJP. Dajing yakun lang yakrean klaim perkan sarkar Police Council. Rai jual BJP. Usin mungkin bagle. Usui ketulap. Pembiang dengan kami Council jauh. Mungkin kedong ia lagi. Mungkin lain kamai lagi. Hendrai dajing yo rai di paga. Kam kinong krek yang ni, kudik cek apa negeri ke office yang ni. Hendrek lalu tiga yang ni, ngam boy cuan. Lepas mari join di parti BJP, merok MDC, kang kedong gini, umcak dek ni lene bek ni seru. Kau kampe, kami pemang gini, pemang long lelai. Hijau korek pemang gini ngam yo agak hikai, wam hoy spray ini. Hak yang ini ada, hak sekali ada sekali yang kibi, kumpai sebuah. Ela blok elat
yang ini pihak ini kepo yang ega jin sensar ko bahari ko batam yang ega jin sensar ko peka nangwa yang kani udah cai perui kalau naik dan sai ini Islam dah pakai perlu ada klami jin tahu moyong kan di negara Arjar Kaso kongi National Crime Tribunal dah kanggo wo payo moyong Arjar Khatkhande adin wa they like this state government the claim go the kam wadang emu moyong wadang sa sekamale bhaw arlak metrik ton the like this ki dado itu disnam poy wa Arjar Khatkhande kayong bicar ko kledo yang dari India ko ni Supreme Court da ega gerai da ega hukum ya ga entity why Coal India Limited yo dai no yo ni moyong wem le bawar protek ton mo de sai semudan yo peluru yo revenue yo kerja ke sarkar negara tangwa siao si wong ni perlu ke sarkar negara mai ke kedua wo dai wo dispose yo ni moyong wem le bawar protek ton ka Coal India Limited dawan HM ke state government yang Meghalaya dari kelamakan pausin ninsam awalja abawa tawa maidwagi hadokat nei daw maidwagi yo ratu yo moyo pandemi yo high level pelang kan mengaja pi pai ba yak ngan chat ngan yak ja doja loy tawa biang yeki nei daw blok lare bi ke cikri kajeng kerja negeri ganti au cikri bi yo play yo moyong yo bi kaba kilok ki moyong ki agi kam business kupon rukam yo enjagi setiap minggu leba alam metrik ton tangbon baru moyong wo ye berlayar nawi pai ba yo emgi ke sarkar yo emgi ke district council yo em kamu manggani ke revenue kalau memang baik memang kami ini right road yang kelike yang revenue ledau ke sarkar kaya rong yang ke sarkar mangga beli naman zero mem paisa ledau mi kijing aura kelain sodong mi kijing tias rok mi gira plakat mi strike tiu bonjai Dinai kaya sesi nrubna do telap daya tiaj srok dewa sudlap besorka dinai kaya dok dendo kre nei daw ome paisa dia sudlap Yeroi ke council yang iga meniti kejaine la dormas council ke yeroi ki klem telap kaso gasan rai kimjo awi ki Nanti mana ida, mereka dipelok, kini tu amtor luti gumiat, amtor luti gubah, kau pencatangan ni nongkrek yang ke council, ngabon bagi congda juri ni yau, nadem train sementing nanti, joong bagi nga, your eye ni nongkrek council, awak ni dah kong your eye biki. और यू जोर है चिमराम गिरी लोग जोर है लोग चिमराम कापन तामुको इबांडी वब्सा इकन निकती जमी कबाय स्कूल कबाय uniform bodoh klem tu lo liki manusia now ini tanya kerja dong bro kam tam bilang krem di council ini dia tanya kerja dong bro tanya krem langsung ke parti DP Agani ganti nangwa yo penim penmandur gadis council David Wan kama cuman lagi por kumentua amewa
Kadis Council udo udang amela dua ini kino ela mesti ide opendo iga ke section kani do ka plan ko ma ba ko yang Kadis Council dada baklaji kino mikman agani genti Kadis Council ye go biar hewan po dada do Kadis Council itibari ikam Kadis Council Kadis Council do ka pai jaga doston keriti bianga gampi Kadis Council do gukso yang jilong tri yang pi kenda wasiap lada do gini lada do Kadis Council ka kenda wasiap yang pi yang jilong tri yang pi le dau do kani do ke jingma go yang ngai pi lada baklaje ginyo jo ginyo nikmat lada penjab yang ikan pipi now pi hadir di election kajing ma yang gai ngai 11 terlepas Kadis Council 11 do telap di ginong Kadis Council the plan itu open biar no ika Kadis Council to koksoi ke sectional do be magariti sencaro ngri India ko payo jai kian pai yo sencari yo menteri jaga gendau siap ka Meghalaya ni jan state nodi sini kokso ay gendau siap dagi chnong mto ka manca sam sikidong state point dia ka gendau siap buye ni ko chong sagi to ayong sarkar duirani ni Meghalaya yo kokso ye jilong tre yang gendau dai tre chnong chong apa ka state Meghalaya ne da pro now ip kini do kijilma go yang nai pi dana baklau je no mikmat da gijo da pendo Kadis Council da penbiar iga now ip wat gini game si go chomete Kadis Council marwan matrelan wemeni danang je biang di NPP hagani game election gudawan kini bro da penchong di sukudong bikin model kan kenanga da bono wan state udisi ujo chong di CFS da penchong eti la ko payo live wan Kadis Council yo control or remote control na sekretariat eta demete kiri marpo kendau lengai bi kiwong pelajaran ini ke spama meriang ko cekai ni sekaitan ko ini kamu ni tem le betai kini ora anjing mai kan